ya chogo te ndia ner gon dia lienten loy ketini ba kalele check chan ga belelo wan aga tini tu wan te juro de loy tan den tan apan kana kan tan yen je tan den bel kan loy ya ken nyam de te loy de lar wan ideal ten ci ran char top ten Quran Bible support religion de support do lut ka rudun kan shoot kun kan kap bat che kam ne dang raw kare ala road garwi kan garmi shale tabu dol ru tan kusin ga chaga loini pan bate kuskin ke le shidot mi che teji ko dula ja palidi che roi pan ana mo ru kusin ka komoni kan ideal te ga kusin to wan te sha ti ka boni de kong but tell ka different long ka tini de tene teje nyam ngade hawane ba ngade de man cha to bela suggestion ne to want lan kaling to jini bi support dung nor bi lose in political career do che jak cha bi support nori ko almost 92% kan wara number 1 chala gon to one but I don't know kan go eta followers into one ranwa lunjo bolo ni re de chang mi chalo yana tam re de jalo de murun chan lo itun la to chang to ran chan bi nyol lo itun alayan mande lari nuore ci kana wo kan duola ci kana kamnial yene la wo chai kamnial nuore ci kana kamnial dora o ci kana konnen ken am fighting for the right ni me la da ko kuma gambelo war ci kana no ngol mani jiram mobo try your best le gwada gol an chan fight ko bieno ko fight ko bi change ben mi ji ko ban ka no ka je mi kana ben mi ci ram go wo no ka Chwanero let she queen let you take a business than me bukulu told me like I'm running. We share personal. I was sacrificing myself for you. She quida. But you know she quida. I don't need your support. Yeah. Coach Chan I will run my own business, tell a problem. Palanian ku quidun ni me da ne ta kwarga nga gambel. Mana me sha banongwa. De ngot kwara manta mi ci ko gambel mi kanin warlet ka doro du no gejino komdu ci chati rek I sacrifice my position kan tan ko kendial ono baga chum no wole ro nyir ja chum no ko da moy kare ka da jaga jab ne ka te cha ko rumre maktam pati yana da nga ni ci ne let kel ka maktam therefore jin kwang mo gar weje mo chuolo mo jin war ci ka galwabum please starting from today take lead with nyam I will support you too. Jika tam gari ala mak tiang mencharo de jeje sam cha support ni di al chau nong gol. Nong yo kora mencharo jeje risk kan ko bedor ba gang ka ba men tuok ba lat dore. Eta be jaben yal. Anu bi joy la ja let jin cha let ji gol ga. Chwa chwan ro moy di lam na roje la nit dit. Eta me cha gu je la logical thinking ko kon che te kedu. That's why I question the Bible. Ko ba nyo die won tidial demran pe commission la pick up nije si le goro bi ngaji un goro bran ko no cher bra roy mi shukuru wal badak si lo la gad toti jin ram dit be mela de bi ngaji therefore mu go yene faide wala faide business da koran business da ya please I'm sorry kwara mu go yene mo kwaje support take lead yen jen jo goro yo mo de yen ben ko la wa mo na ka torbiye du nun le den conference lo ko ni sen go ye par quoi society don't prioritize take a lead o benru ne bodo benelanga ba support ya kan ngade kan ngana mo dum shirande nyo kam ni alka da gwalo ya ngedu ko do ku sende de ngedu ko do ka jini jilari je jini ngedu ko do ka jini cine ko ken ci kan bili de nget ci ko tene di ci ñun let tege ngeen kara to de jalo rodo ci ti jina ne ci la pol ci news lat man mo so ci ñun ci ñun lat kan wuci ga ngad han malada no shiran nyu lada laran kan kut te ka dak rawti daka ka pola ran kana je laran mi te news mi jala da ne ka ce dai lo no ne tele ko melara je pola ke ni la ko cende tin kana ne mo ko akusi an bo shala ro te ga ne ga ti news la an chen che ye kam example je jote dient la palt ngaje che ko nen weda ke lar man gender gad ka ba da blang ne man almost more than 3 times they observe it happened the same way de la re new channel that's why ngai je ko chol ganin ko moy ken pipin
aja la raja mon chan ngade telemisha la re ishwa kudun ngade ke na ngado kuda la re no Paul ki Moses kana den ya ka jo ne karan miracle karan la ci ko miracle de kan la do ci en la don tam yet Christian ko ken the same faith te kan tin ti yent no ngu ci en la do ken te wa cha la ga de ngu cha kan nen ga yum tel Christian yu mon tam international apart from 10 drama la kana le ka ngade ni ken ka church ni ken kan propi ni kain non kon karam ru lo ko da bana je lo ko ngade dol wal ko te ka evidence patient ka dol wal patient no kon te lo kun to kon ci patient ka drama me kasu le kan drama ne un kan ran dor melelo chawo shay bu luang tol shay bu le cham yo tol liu yen chawo tungu de tele menen ke to be truth to be frank with you tan am no ran to ken bran liu jena mo ladamo chen laro chu ko dunga de ngunga de metela kan larno an larno ko dia woje me believe la yen goro be ngad woro kan ngai dorto ka de me ngade ni ken nen kwi je de woni je chen sinang nom de nga garana je dama jen dang ne ke logic je ko yen tele evidence yen faith tele evidence me ngade me tele evidence me tege ji ngade ni ja banga tong ba to gurun menen bo wona ne ko de den tin bo dong ba to gurun ngade ni je chen de de bir gana bana ne ga bana ko it cannot happen but dia woni je jatin ko je be anang no don't mention the ngade chu bible chu take la reference and me kana bible la la reference I give it to you ko ge ku yen value me je contradict bible ko la kana reference ba kamji ko it is your ngade manuscript do mu kuru la gank je ba ko la kamji ci lar no gwa ka bugdu ñok bo de ni mention la reference ko boko la gor ka ran en human being boko yod mu ngade la ra gor ko boko men ci jala tay ngade mo I don't know tam ko sinu kun ke ngade long je ke goro biaro ñoko lelo gwa scientists not one they are Christian that is a different why not you scientists meter we mon Michel Lara ko believe in God he cannot represent me I have my own stand I have my own brain yes his own brain I can be lazy more than him he can be my teacher but I have right to have my own stand he cannot represent me Mondo dien how do you pray kokodo man chati ke alan ngada no kud nuare me wal nuare ci kana pray ni chiang me da la pala ni didit ko kud nuare me wal tele ci pray te tele pray ci ko kud christian num goro ba lar te loy ke tiang balar kira te loy run wang na pal ci ma de ni piu kan nuare ne mene dum pini ci jen tele ma goro bi pal bi gëjën container me ngu jek tin ngu dejil wang tino ci ko do moy wang ci moy ga ngep bi gëj ngu ngade tino bi mat ko piu you don't need permission from God ko ci moy ngeti moy ko wang but kay yego ma bu ko konti piu te ponu kare da ko ngu is a control ci toji ga tiang bi jogo ko gwadin atwaje ko mal ba ker ko mal yoruno ala wo ko dun it needs permission all the time in your day activity is a controller take a pride me ditem ko dun goro balar thank you ni siang ba point ba leldi kan war teleje mi miste mi di mi ci ben bi to mi chuang na jen bi diena bi nyur bi ko pal ci pal ni dial teji la teji ko na mo wo kel kan odi chu ko da chulu bang chu ko da chulu bang ko do no goro chal ke churu mi ni siang ka chala bo ko wodan ten commandment eno cha ko chulu bang jeng la ran legal activity bi chu ko chol kay teleje ko den ngada ki nde la re dew ni dit ko mi dan jeng ci ciot ko tiede mut ke bang jen tan la chen pal bang ko is the one behind me ko chawo creator ko chen good and something chen man kwang ne da de tin dia wada de tin this universe chatem exist bang there must be something responsible either a year de tin la dem okay everything la dem jatin and something more behind my existence starting from more bad up mark and war on the process it doesn't need my permission chang ba kir mi je lewo ga war I can die che je ba ni chang ben kula ti ni je ya ba ka mal
ite ngudi bod do hopta tena mena ka gwija therefore when mi time bene bawo chi ko do kule let chi langane je beting na drom tene langane je chi no ko neng na tane cha jen bete mal